wena khuluma nawe wena ongibhekile otshela umngani wakho ukuthi akasejusa indoda yakho akayidlize satshanyana ashela indoda yakho ngoba wena ufuna ukubona ukuthi indoda yakho ithembeke kangakanani ikuthanda kangakanani uyokubona kwakhweza ikati emthini uyothuthutha akenze lokho kanti iyona chance ekudala eyilindile le bobabili kudala beyilindile leyo chance bengazi ukuthi bazoyenza kanjani nawe wena ndoda otshela umngani wakho ukuthi akashela umngakho noma ashela intombi yakho ngoba ufuna ukubona ukuthi intombi yakho noma umngakho uthembeka kangakanani uyokubona kwabona uSawule eDamaseko ngiyakutshela uyothi yakwenza lokho kanti bathi wayethela umsobhetswayini kudala lelithuba lelisilindile yekelani ukwenza lezo zinto lezo ngoba zizokuxaka ungene enkingeni ungaboni wena uyitshela ukuthi ufuna ukubona ukuthi umngakho ukuthanda kangakanani noma indoda yakhe ikuthanda kangakanani iyekeni lento ayilungile abanye bagcina beyilengisa abanye bagcina beyifaka edimeleni abanye bagcina bedla amaphilisi abanye bagcina bethatha inhlali bathatha ayibeke ekhanda ngqo ngani ngokwenza umsangano yekelani lento iyabheda yekela ukutshela umngani wakho ukuthi ucela adlule akubuyele nomngakho emsebenzini ngoba basebenza eduzane wena usekudeni yekela ukuyenza leyo nto leyo ngoba njengoba umngani wakho eyolanda umngakho awubazi ukuthi baxoxane la emotweni awubazi baxoxane iyekele leyo nto leyo izokuxaka ngoba kusenokwenzeka wena uthi nje akayolanda umngakho nineyinkinga wena nomngakho abese eyithululela lo mngani wakho leyinkinga lezi ngoba azi ukuthi umngani wakho kanti yena yini iloophole ayilindile noma imbobo yokungena ayilindile ukuthi angene kumngakho basop ngathi angukhuzana ngakhuza